Bakunzi bacu mbazaniye amakuru yihuta, amakuru atugeraho ku bijanye n'imirwano n'ubundi irimo kubera hariya muri Sud Kivu. Ubu ngubu rero intambara noneho ikaba isigariye mu bazarendo ku bazarendo, nyuma y'aho abazarendo bari bahanganye n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, bagishinja kuba caba gifite bamwe mu basirikare b'abagambanyi, abo bita abagambanyi cyangwa se ababa bakorera uruhande rwa AFC M23, aho wazalendo bavugaga ko General Gasita yaba ari umufatanyabikorwa wa AFC M23 ndetse bakanamwita umunyarwanda. Ibi rero byakomeje guteza umwuka mubi, byaje gutuma impande zombi zisubiranamo ndetse habaho kurasana, aho bivuga ko abasirikari ku ruhande rwa FARDC haba harapfuyemo umukoroneri ndetse n'ufite ipeti rya liyetena, naho ku ruhande rwa wazalendo bikaba bivuga ko hari benshi bahasize ubuzima. Nyuma yaho kandi wari ukuriye ingabo hariya muri Sud Kivu, chef d'état major wa 33e brigade, yapfiriye cyangwa se urugendo rwiwe rurangiriye hariya muri Uvira, aho bivuga ko yazize kwikanga ku mutima ubwo yasuraga ingabo zari zarakomerekeye ku rugamba. Biravuga ko rero kugeza kuri ubu nyine biravuga ko wazalendo zatangiye gusubiranamo. Aya ni amakuru aje atunguranye kandi yihuta tugeraho, amakuru avuga ko guhera ku munsi w'ejo abazalendo bakoreraga hariya muri Plaine de la Ruzizi, hitwa muri Sange, biravuga ko abazalendo basubiranyemo ku munsi w'ejo. Mayimayi zararasanye karahava, aho bivuga ko hari umukoroneri wamaze no kugaragara n'amafoto ye arimo gucicikana, bivuga ko yamaze kuhasiga agatwe, yamaze kuhasiga ubuzima, dore ko uyu nguyu nawe yari umumayimayi ukomeye cyane. Biravuga ko amakimbirane yabaterwa n'ubwumvikane buke ndetse n'amafaranga baba barahawe n'uruhande rwa leta ya Congo. Delegation iheruka kuva Kinshasa, biravugwa ko yari yaje guhosha umwuka mubi wari uri hagati y'uruhande rwa wazalendo ndetse n'uruhande rwa FARDC. Biravuga ko iyi delegation yazanye amafaranga ikayanyanyagiza mu bazalendo, uruhande rw'abayoboye imitwe ya wazalendo. Reka tubabwire ko nabo badakorera hamwe, ariko rero aya mafaranga ngo amaze gushika, amafaranga amaze kubageraho, biravuga ko aya mafaranga abayobozi bakuru bayiririye ntibayasangira nabo bashinzwe kuyobora. Ibi ngibi ngo bikaba byarakuruye umwuka mubi, bikanateza n'umwiryane cyane mu bazalendo, aho bivugwa ko aho umuzalendo arimo guhurira n'undi nta kindi, barimo kuvugana n'isasu gusa. Biravuga ko kandi aba bazalendo nubwo bakomeje gukora ibi ngibi, amakuru aremeza ko General Gasita ari we waba urimo kwakitinga nka chef d'état major wa brigade ya 33 wa region ya 33 ya gisirikari, nubwo bivugwa ko ashobora kuzoherezwa umusimbura cyangwa se n'undi uzaba yihagarariye, uzaba waje gusimbura nyakwigendera. Biravuga ko General Gasita ari we waba arimo kuyobora hariya iyi zone ya gisirikari, dore ko ahangaha ari naho harimo gutegurirwa imirwano yo kuzarinda umujyi wa Goma, umujyi wa Uvira. Reka tubabwire ko kandi nubwo byose birimo kuba, ingabo z'u Burundi ngo zitashimishijwe na buke n'ibikorwa bya wazalendo, dore ko igisirikare cy'u Burundi ngo cyavuze ko aba bazalendo bashobora kuzagira uruhare rukomeye mu kugambanira umujyi wa Uvira, mu gihe AFC M23 baba bagabye ibitero simusiga byo kwigarurira uyu mujyi. Amakuru atugeraho aturuka mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko igisirikare cy'u Burundi gikataje mu myiteguro, dore ko bivuga ko mu gihe AFC M23 yaba ifashe umujyi wa Uvira, ubutegetsi bw'u Burundi buzahungabana, bushobora kuzagira ibibazo bikomeye cyane, mu gihe aba bazalendo, aba FARDC, FDLR ndetse n'indi mitwe yose irimo kurwana ku ruhande rwa leta ya Congo byaba bihungiye ku butaka bw'u Burundi. Bikaba bivuga ko rero bishoboka ko rwose AFC M23 ishobora kuzakurikira aba bazalendo n'aba FDLR, bazaba barimo kurwana n'ubundi bazaba bahunze umujyi wa Uvira na Plaine de la Ruzizi.
bakaba babakurikira bakaja kubafatira n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba byateza umwuka mubi ndetse n'intambara ikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Abakunzi bacu nk'uko twabiberetse muri video, abasirikari 7,000 baheruka gupasinga ba AFC M23 baheruka gupasinga hariya muri Rumangabo. Biravugwa ko aba bose bamaze kwerekeza muri Sud Kivu. Aba basirikari 7,000 berekeje muri Sud Kivu, amakuru yabo akaba rero yamenyekanye muri iki gitondo nk'uko amashusho yagiye acicikana ku mbuga za WhatsApp yerekana aba basirikari bageze hariya ku kivuko cyangwa se kuri port mu mujyi wa Bukavu, aho bazanye n'amato. Bikaba bivuga ko rero aba basirikare baba bagiye kwerekeza mu bice bibiri, hari abazerekeza mu bice bya Nyangezi n'abazerekeza mu bice bya Kamanyura. Reka tubabwire ko nta ntwaro bitwaje, aho bivuga ko bazazisanga mu bice bagiyemo. Intambara ikomeje guhuza uruhande rwa M23 n'uruhande rwa leta ya Kongo, nubwo abenshi bari biteze ko haba hari icyizere ko igiye guhagarara, ariko rero biragaragara ko rwose nta kabuza imirwano igomba gukomeza. AFC M23 bagafata uyu mujyi wa Uvira kugira ngo bafungure inzira ija muri Haut Plateau, baje gutabara abaturage b'Abanyamurenge. Uruhande rwa Twirwaneho rwakomeje gutangaza ko baba barimo gukorerwa jenoside n'uruhande rwa FARDC ndetse n'uruhande rw'ubutegetsi bw'u Burundi. Reka ngushimire, ngusabe niba utarakanda subscribe kugira ngo ukande.